Sabia iyo minta tubuhnya. Kok pinang sagato iyo minta dimakan. Hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan penyerahan Syria Nantaunggok di Carano yang akan diserahkan kepada Bapak Edmond, kemudian Bapak Asmir, kemudian Datuk Kara, dan Bapak Edi Aswadi. Kepada beliau kami persilahkan. Syria Nantaunggok di Carano, sacabia iyo minta tipunya. Kok pinang sagato iyo minta dimakan. Dalam kasih nan dicinta, pai nan luluh di karungkuangan, manih nan lake di mong lidah.